Ecweka cyo mu rukagwa karangara ekiri kushangwa omuri Bisheeshe Ibanda municipality ni kimwe abicweka ebicwasira umwanya gwo kubanza kugira amatungo agine ndwara yenjo abwinshonga eji Abariisa bashiziremo okutaho buciko bukuranise ndwara eji ahe bakoze za roadblock nibafuhira ebiruka no kunabisa abahinguze ebijere. Mukuru w'Agacencwire najyangwa itiragambira amarisiizo garikurenga omuri 25 nugo garwire nubwingi munonga nubugenda budacika burufamu zona nyingi zona za kwasibu konka tutandikira exercise eki ntureba ngu ejwa hebire yekane heyemerire When farm is already last week tukafuna mi farm ibiri ezitungire new cases. Also last week tukija twafunamu cases zo muruka ogwa kuno mutawu no gwa kweta Charuhanga embaza yinaguzire enteje emwe ekatware mtwara nka 35 hataka hwera ka 3 naneje nshamu na yerwara natoba nagure mbabaza nkandeta abantu buri kasheshe abo kunkwatsa kugiteka hansi no gikwato gyoze byara hagati okwato mbazo shukamu ojozi yo mukanwa ebironda okusya herarire hatekeza kurya ubona kwara kibona kugaruka kugabisa konka yaberwire nebete kine mate nangwa nakace kandi ogoteka tekeze nte zo rukureba nganze kamariti 15 zombi ibiri ogiyashaba ebindi bicweka ebeherere district eji okwejumbira omuhururu eyo kuranise ndwara yenjwa angara nangwa na bugarama neza kukinga Bisheeshe nka division nangwa na district yona okutwariza hamwe bene ece kintu nikikwata nangwa no mwihanga ryona ahakuba ejwa yone yiruka kandi netwarwa buri kintu cyona gasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.